Atameng hle go tlhemo leng re le bogetse le gona taba ya ka le Mankoko baby mo go Thobela FM la botlhanong la lekgono re buile gape bona re shishitse go se lekane le selo re a tseba gore nako le nako ge re bolela ka taba ya batho ba e leng gore ba na le kgatlhego go ba dikwi go batho ba bongwe bote go na le batho ba e leng gore re fela re sola mola re sa kwešiše gore batho bao ba kwa eng wo re nang naye ke lekgolo le tswang pitšeng a re nna mo ke tswang gona ba bantši ba sa tshepe le gone bele ba bangwe ba iputša gore ka ba le gore ke a itira goba aowana e fela o gona ke lekgolo le tswang pitšeng go tlo re hlatholela tše ka moka le gore yena o kwang ga botsebotse Osmimi dumele age a o se Mankoko baby ke thabela go ba le wena hle go thaba nna o se Mankoko baby go ba mo lekgonong bona nna ke a tseba gore Osmimi Lerato o tswa moganyaka e fela ke nyaka gore batho ba e leng gore ba go bogetse gona bjalo ba hlalosetša gore wena ke wena mang nna ke nna Mimi Lerato Madutlela ke belegetšwe lefatsheng la Moganyaka which is Manapiani ka Newstene ke belegetšwe sepetleleng sa ka Tsimanyana okay Matlala hospital so Moganyaka ke gae okay mara go goleng ga ka ge ke na le bo ma 8 years re ile ba mama kantsi ya arisha diphagane ka site ya bo Jenfest ga phahla kwa okay so ke goletse ke rile tin ya ka ke kwa ga phahla ka kwa cause ke ile ka bua ka mo Moganyaka ke shetse ke lo mogolo ke na le bo ma 13 years Okay. shetse ke hlalefile e le gore ka ga ile go tšele bana ba ba kae ka ga re 5 okay nna ke wa nna bokae? last born mafelelwa o khunamala ya mama le papa ke khunamela ya mama le papa okay ke gotse ke le ngwana e leng gore nna le papa ka ne le re close ga kudu le re batho ba re le close ge ba nyaka selo ko papa ka ne ba romanna okay ge ba nyaka borotho forogo ba tsošana ba re tsamaya go bjalo ka baka la gore ka ga ile ge le ka ba bana ba bahlano ba ba tshele ba tseba gore gona le o mongwe ge re ka moroma go mama a gona gore a re ge re ka moroma go papa a gona gore papa a re wena ba ba sasaletša wena ne le Okay. nna o ne ba sasaletša le nna ga motho a etswa ga tswile ka gae bošego ga santse ra bue papa ka nna kea di-gate na a sa bapala ka go kea gate yo pele motho a rata go loka di-gate so motho a etswa mo o tswang o bitsa nna pele bang go ka go ketsa ka di-sweets ba re latele khie ko papago wa ya wa utswa ene ko key. fihla kwa itšea ka gare ga potla Aowe. ene a ka se re aowa Ah. a ka semputso re o bulela mang o mfa yone Wow. that's how my father was loving me yeah. Napile sekolong gona ka baka la gore ka gae bo ratega le gona bele ke dumela gore o sa ratega sekolong go be go le bjang se yo Smini? sekolong ne go le bose ke diretse primary ga phahla Okay. ke tsena ka Lobethala and then ka thoma high school ge ke boa ko sekolong sa Montsosha Bošego ka Moganyaka Okay. iya Ke nagana gore taba e kgolo ye leng gore e dira gore taba ya ka le Mankoko baby e be ka wena ke taba ye ya gore wena o ratana le batho ba bong boteng na ge ke go lebeletše ke bona le kgarebe le lengwe le le botsana kudu le leng gore go ka tsena le sogana mmele mo la fetse la thinya letolo wena gore slay queen a se dilo tša ka tšeo ke neng mo kore mpotse ka tšatši le o rileng go tsoga wa kwa gore nna o ka re ke kwa ka tsela e leng gore batho ba bangwe ba kwe ka yona for a ye gore a senke ka ba le batho ba banna ke ile ka phela le batho ba banna and ke ile ka re ge ke dutse fatshe nna ke iputša be ke nagana gore maybe go no ba gona ka mokgwa kose nna ne ke sa file se ile go bolela nnete gona a gone nto ke ileng ka e fila mo bathong ba banna so be ke no gore maybe go ne go jwalo cause ne ke sena le experience ya both sides by that time Okay. so then go ile go fihla nako mo ka nako tse ke ileng ka ba le kgatlhego ya go ira sekolo sa bochef ke le chef ke se thomile Pitori wa bona go le kgole le batswadi Yeah. kgole le gae a ke re benong o ba free go ba free o thomonya koti tseba gore nna ga botsebotse nna ke nna motho mo hutamang Yeah. and then ya be le gore ke phela le dichomi a ke phela le dichomi that's when I recognize gore man ka mo lefapeng la basadi ka mo ga botse go bose go feta ka mo lefapeng la banna o bo ba le masogana a dikwi tša gago di go ganetša o no kwa o kare wa re go kopana le lekgarebe le wona le lekgarebe wa kwa gore madi a kitima le mmele le bose ba gona le lethabo la gona it's beyond tlhalosa se Smini o kwang kore o kwa o thabile mane Mankoko baby ene I think segolo thata mo go yona ke gore rena re batho ba basadi re a tseba gore motho wa mosadi o santse gore a phedišiwe bjang okay and re a tseba gore motho wa mosadi o hlokang le lerato le ka mogore re tshwaranang ka gona okay Ee. o bona le mengwage mekae go thoma o ka gore ae masogana ke rile ke a leka ka baka la gore bagwera ba ka mohlomong re kopana le masogana ke kwe selo fela le garebešile be ke le molago bo ma 22 o bona le mengwage masomepedipedi Ee. o bo se o thomile go ba chef o ba o sa tlo thoma ne ke le sekolong sa bochef Sa ka nako bochef. tseo re botsa ka leeto le go a diragalang go kopana le yena o e kwa gore ai ke kwa dilo tša mannete dilo tse tša mannete
ke kopane le tsone be ke kena sekolo sa bochefo mola Centurion e le gore ke tikiša sekolong ke tsamaya ke ira di-peace job ke bereka di-restaurant gore ke tikiše sekolong sa bochefo cause ke rata go apea Okay. wa e bona so ge ke le mo sekolong sa bochefo wa bona sekolo re kopana le mehlobohlobo ke makhalati ke ebile se sa rena be setse ka makhalati gagolo so mo ke ileng ka phuthuloga gago kudu ke ge ke na le my lecture be le lesbian and bano na nrata ga kudu A ke re go thule kwana ka madi Eh. gore do bona mango kwa ra o kwa lefapha na nrata ga kudu banong tate meola so e le motho e leng gore ke kgone go bona ra mane this thing gore ke e feelang gore ra a sentho e le gore ke tlabe ke makatsa batho hleng ba bang le bona ke bona ka yena cause ne le motho mogolo Okay. so ge ke thomo ke mmotsiša gore ga go le so go diragala bjang ke a gafa gore go diragala bjang ka nna cause ko mogolo maneng ka se not thoma this thing now a ba mpotsa le ena e thomile ga šetse a na le bo ma 30 something years and then ke ka mokgwa feelang ka gona ke ka mokgwa feelang happy ka gona a re ntho bogolo fela ke happiness Yeah. ke go ekwa o le happy Nna pile ke duma go kwa tšatši le o rileng go tse go ba kopana le lekgarebe la gago la mathomo. lekgarebe la ka la mathomo ile ya ba auso mo wa go tswa ka Soshanguve ka nne re le Pitori Yeah. and ke gopola be ke ira di-practical mola Lenuti a Taperi Bridge ko City Lodge so ne le motho le gore ntlišetša le dijo mane o ntlišetša di-lunch dilo tša mohuto ne ke sa ke di O hwetša ikwa gore basogana sa nka mpha tshwaro a ye. sa ka bampha tshwaro eo mankoko baby o tlo nyako tseba gore how was work ke fihla ko ntlong o tlo ntlhopela dieta kane ke bereka Yo. ke eme a mmasatše maoto wa e bona lena lerato la mohuto mankoko le senke ke le experienceang so ka bona re no man this is where I belong Ke mathomo mae. yeah Tšatši le o boetseng gae moganyaka a ke tsere tla be le maikhutšo a dikolo ba le tla be nako o thomileng go šoma gore a ere ke yo ba bona gae go fitlha gae o ne o reng go batswadi gape ka mengwaga eo ke dumela gore motswadi o lebeletse gore ai ngwana ka o tlatla le lesogananyana plus ngwana ga ka o gešo ne tlatla ba le tseba- mmeleng ka ba le setlogolo plus a gešo ba ntse ba ke le slay queen se seng ge ke apere roko mankoko pebile o ka tšhoga ya ne ke betha makeup ntho engwe ene ke a ite ke ira bo di-eyelash bo di-makeup ne ke di betha kore ge ke nyarela ba bona ba re ya šo le mimi o etla jwale ba ntse ba le surrounding the village gore ai o labanong wa apara a ka re wa apara mara ke ile ge ke tlo ya gae ke šetse ke thomile life e ya go phela le basadi ga gešo a senke ke bona different because of a senke ba ntshwara somehow Okay. a senke ba nyaka gore ke file gore ba bona change and a senke ba ndudiša fase gore ba mputše diputšo tše ngata-ngata ba bang ba ile ba nyaka go ba dutse ba ntse ba mputša gannyane ba zanka ba mphelela pelo mo e le gore ba mputša fa ya o tšhentšhitše no matšetšana ra go bona motho le banyana my family is a very loving family okay a ba ntreat any otherwise a re lebelele batho ba gausi le gae e ka ba meloko e leng gore a se ya ka gae fela ke ya gausinyana ba e leng gore ba ne go lebelela barao wa se ba se loilese ba re na le matimone ba okay re nna ke na le matimone ke tshwanetse gore ke o rapelediwa mara senke ke ile ka ba ignora batho ba motse ka taba gore family ya ka yang accept and family ya ka a mfidishe somehow family ya ka e sa nrata go swana le mathomong ka mokgo ke leng ka gona a sanga ka ba le taba le bona le gone jwale ba ba reng o na le madimone ba re tshwantse wa ntšhe bjang a yo nrapelela wa bona se fetsang go se bolela sang go petsa gore go na le dikereke tše dingwe tše e leng gore ba na le go se dumele batho ba go ratana ka bong boteng Ee. ke bona ba e leng gore ba tla feletša ba re le loilwe le tlhoka go rapelelwa goba motlho mongwe o tlhoka go isiwa ngakeng o tlhapišiwe bjalo le bjalo ene godimo ga mo mankokopebe ke motho e le gore ke ile ka ba le a very turning point ge ke ile ka ya dula Nelspruit a ke Okay. dula Nelspruit wa bona life is tough whereby go ne le go mo le gore o ile o dula fase o iputse gore banong modimo ga le nna ke sentse ke le ka o the question gore maybe is it because of ke so wa ikwisha yeah o thomo ya kereke gore kerekeng ba go accepta and then o thomo tseba modimo gore modimo ke Yeah. eng cause nna be ke sa tsela gore modimo re mo rapela re thoma kae mara go na le di-situation tše dingwe di go gapeletšang gore o feletse o tsebile le modimo o change o be in le turning point Okay. so ke ile ka joina kereke ya bazalwane ko Nelspruit a zanka ya mfidisha somehow kereke ya Nicros Manana ko White River corner Blaston Road Wow. ne ntse ke ya kerekeng ebile ke le ko worshiping praise team life ya ka ya change ka tseba modimo but still ke sa rata banyana segwara sa go le modimo se tla ka e gona bjale segwara sa ka le modimo no se up to level ye nngwe e le gore le nna ya ntšhoša because of ke bona diphetogo tše ntšhi mo bophelong baka okay since ke thomile o ineela go modimo se se mimi ka baka la gore le ge re thoma wa bolela ka mogolong gore o ile wa tsenela
selekane le batho ba banna wa sekwe selo o na le ngwana go fitlha ga bjale ee o mo dirile pele ga ge o lemoga gore wena dikwi tša gago di dira ka tša ke batho ba bongwe ba gago even after o rile ge o dutse o tseba gore ke bile le kwang banyana Ee. ka tla ka boa ka ba le ngwana ka boa gape ka boela banyaneng Ke duma go ne ke kwešiša nagana seemo gore sona seo. ne ke nagana gore maybe it was just that phase ka nako tsela okay so e re ke se ka ba ka tijaja ka ba jaja matšhe ke bone gore maybe someone yena nka ba le ngwana le yena maybe dilo di tla change mara dilo ja no swana mo ile gore ke ile ka ba ga feletsa ke boditse yena papa go ngwana gore ai a ke sa e re kgone ke tše left to tše right kane ai ne ke re go tla change go change selo ngwana o na le nako e ka kang gona jalo go thondwa o na le 10 years no o kweša botse gore papa ka no ba le gone fela mma o rata ka mothokotši and she understand a lot ke kweša botse gore gona bjale ge nna le wena re bolela o tlile le molekane wa gago ee o e leng gore ke motho wa mosadi ee okay o mo hweditše bjang yena ka baka la gore le mmogo go fitlha ga bjale nna le motho wa ka a se gale that much re kopane okay and then go kopaneng ga rena re thomile pele ka bogwera ka go ba ditšhomi yeah ya re bile ditšhomi from botšhomi ya ba relationship ke mang a thomileng o mongwe a re baby ke kwa ka mokgwa ke kwang ile ba a surprise for both of us because ge re kopana ebile taba re no ditšhomi re a kopana because be re na le another friend ya hae so re a kopana ditšhomi we were having a movie night okay re le tere so after the movie ke di goodbye ha ke ya ka ile yena ile ba ye telle gampe mo ile gore ke la kitla ko ntlong ka motsa ka re hi man chomi ha ke ela o e utlwile mara yeah le nna ra le nna ke e utlwile okay ya ga thoma ona mo la tswela pele o šetse ba mo tseba ka gae moganyaka wena ba go tseba ga gago le sa dirile sephiri o ba le no re nako e sa etla nako e sa etla le na le dikgodi tše kae le le mmogo re na le 2 months no okay sa le fresh a ke mmone a bona ebile a le tshwarege tla ka le botšeng ba babedi ba ba ja disushi mmogo e le ba re kgantšhetša ka bobotse bo e leng gore ba bokwa bona ka baka la go ratana e le basadi mosadi a ratana le mosadi o mongwe e fela rena re a lebelela re a theeletša ra kwa bona a re a tlhole se ba se kwang nna le wena a re sekwe ke ka fa e leng gore re go biditše gore tlo re tlhalosetša gore ka bele gore go diragalang o boletse gore ngwana wa gago o gona wa tseba gore o na le papa e fela wa tseba gore o na le mama o mongwe gape-gape o re ke mama o mongwe because of she never been with nna ke na le motho o mongwe close by o sa le a tsepa papa okay okay because o dula le papa hae ke nyaka go tseba leeto la gago la go tsena bošefong leeto la ka la go tsena bošefong mankoko baby le la ba bogatenyana mathomong ka taba gore ke nna ke tikišitše go sekolong okay ge ke thomo ba chef ke gopola bang hira ko Pitori ke thomo bereka SS Kala ke hlatswa dizwana ne ke re ke hlatswa dizwana ke make sure ke hlatswa dizwana ke a fetša ka fast ka pela before ba tisha tše ding ke kgone ba thuša go chopa di onion ke ba thuša go chopa di carrots anything e ba e hlokang ke kgone ba thuša then ke lene ke berekile bjao mankoko baby go fihlela mo ile gore ke ile ka ba ka ikiša sekolong ka kgone ikiša sekolong sa bošefo ko Centurion okay ka ira di-practical tša ka ko Ataperi Bridge ko City Lodge from City Lodge ka tšea ke auso mongwe may her soul rest in peace wa bona modimo tša batho ba ituketšego first born ya Matthew Phosa moya habo Phosa she took me to Nelspruit ga nkiša Nelspruit ba ile bula a sushi bar restaurant okay a ya fela mo ke ga ntše ya nkiša Mozambique gore ko lena go ira sushi wow ka ya Mozambique ka bereka Mozambique for 6 months ke ithutela go dira di-seafood how to cook fish, how to do sushi, anything ya seafood, bo di-oysters dilo tse bjao tše di tsamayang ka seafood ka boa ka manager restaurant ya hae gona kwa Nelspruit ke berekišana le yena go fihlelela re a hlogantšha ke ge a tlo ithobalela le COVID e ntsamaiša Nelspruit okay and ke fila gore Nelspruit e nrutile lo tše dingata kane le modimo ke mo tsebile Nelspruit ka kereke ya Turning Point ya Nicros Manana ke gopola go bohlalosa go na le puku e nngwe she ke gopola ka COVID puku e ke ile ka e fa ke Pastor Nicros Manana ndela re ngwana ka bophelo bo kamo ba šetse ba bona gore wena o ratana le batho ba bongwe boteng ke a tseba gore buka ye o e ba di lebiletswe le maphephe ke o emiše re e bone a ke se tseba le gore be reng ka heading ya gona ka mokgwa ke ba ile eno lebeletša ke nyaka ka mo ngaelaetswe le maphephe gore ba e bone gore e go dirile gore o be se o leng sona ke ka fa o ebile e thoma ka provision e tlo go botsa ka provision e tlo go botsa ka how to know God
and all of that, and inkagile puka e Mankoko Baby. Mara for maikutlo a sanka ya change maikutlo a ka sana ba the same. go na le So mo go ra le bolelang nna ka gore o Modimo ka wa re phela bjang le accept. batho ba le gare ba go atlhola. Ee. Wow, okay, o dirang gona bjale ge re tswela pele ka bochef? Gone jwale ke chef ka mo Sandton into one of the international hotel, which is in all over the global premier hotel. Position aka I'm a CDP, which whereby I know I'm working towards to be a sous chef. And then for now, gore ke feletse ke fihlile mola Sandton Mankoko Baby, it's a very amazing story. That's when ke bone gore Modimo ka nnete o gona wa phela ka taba gore a ke re gopola re le ra ba le di-covid ile a kwalla di-institution Yeah. tsa di-hospitality. So ya ba le gore re losa mebereko, that's when ke tloga Nelspruit ke ya gae ke yo dula gae ka experience go bereka le dipolaseng Eish. ka nako tseo ka taba gore santse re uje o apare dilo tse bjao, dilo tša go hlapa di a hlokagala go no dula fela gae o ka survive. Okay. Wa e bona mara go ile ya re ge go thoma bodiwa ka ke gopola ka 2023 ka 2022 towards bo December Okay. ke be ke nyakana le mošomo ka applyela the Rich Casino e ya mo Witbank. That's where ke kopaneng le chef o ke nang le yena mo premier, Okay. Chef Rogers Mahasi. He's such a good man. I found a brother, I found a family to him, he's even my boss. Wow. Go batho ba kore mo kileng ka bona re ke Modimo a bereka, go batho ba berekileng le bona ka ofela for sebaka se se telele ko the Rich. O ile a kgetha nna ke fetse go fihla. Ke fetse go fihla fela, ke fetse go hiriwa, a re Mimi re a tsamaya ra Sandton. Wow. Ka re beno nna Sandton a ke fihla ko re a jwang kane a ke tshepe gore le salary ko e golang e tla mpatella Sandton a re ska wa re. And I just know gore this is God. Yo. I just know gore ke Modimo fela a irang dilo tse kaofela. And ke ile ka re ga ke thoma ke fihla ba nkamogela ka makatla tse di phurulugileng, ba ba mpha le madulo. Ke thaba tše di botse Ba tšotlhe. ba mpha le madulo ka thoma ka bereka le nna ka I've learned a lot go ntate o. Okay. And mosadi ya hae Belinda Mahasi kaofela ga bona they are such a loving people. Gore ke na ke ga le mmerekong ke boss wa ka. A ke thoma ke chaisha ke abuti. Re thoma o bolela bjanong ra qoqa. A napile go tloga mo re leng gona leeto la gago la bochef o nyaka o ipona o le kae mo mengwageng e meraro re ska re mehlano ye meraro ye e tlang? Nna ke nyako te bana ke tipuletse ya ka restaurant. Okay. Ke nyako no bona ke butse Lerato restaurant because sale ka zama something kana o tse ke sale Nelspruit ka bula like a cafeteria ka gare ga University of Mpumalanga. Yeah. Ba mphile space ke ile ka ba ka sentse ke covid rona ka ne sa thoma ya bele gore covid ya re kwalela ka be ke kwalla ke boa gae. So no nna ke nyako ipona ke na le sele ke rana ya ka restaurant. Okay. And then for go thomeng ga ka a ke nyako thoma ke re ke nyako thoma ke bula restaurant ke a ira ke nyako thoma pele go be le something e le gore e tla thoma le nna e thushe motseng wa gešo mo ke tswang gona kane ke tswa plekeng yong a me farm girl ke tswa plekeng ya farm wa bona mmabololo ke plekeng ya di farmer fela. And ge ke re ke a lebelela ka mogwe ke go tseng ka gona a ke nyaka gore le batho ba rena ba motse ka moka le bana ba ba sa tlang ba gole ka mogwe le rena re go tseng ka gona. O se mmeng kompotse gore go theletša Thobela FM go go gotse bjang ka baka la gore nna ge ke tla go tseba ke be ke le mo wena o šomang gona re ile ka Thobela le bašomi mmogo. A gona motho a tlileng a ketima morago go gore batho ba Thobela FM ba fihlile fa go tshwana le wena ke karolo ye feng e leng gore Thobela FM le manano a yona e bapetse bophelong bja gago? Yo wa bona lenaneo la Mankoko Baby ke thomile le tshetša mosone ke sa na le boma a ke thoma ke na le boma 10 years ke feta mo radiong ko wena sa bitša radio tšela tša kgale tšela tša metatonyana tšela koko wa ka na rato e tša e bja godimo ga mmoto a rata go tšhetša so koko wa ka na ilo tša e bja godimo ga mmoto o ke re bapala mola rena re tšheditše re bapala mola le ena le mo jarateng a tšheditše Thobela FM a tšheditše ditlale meso wa bona a tšheditše ka nako tšela botšo mabotša ka nako tšela tša ke sa ba tseba ka magane be re theetša le makoko bo Mankoko Baby voice a gago ke kwa kgole a e swane le di-voice tše dingwe nne ke ile gare ke sa le ka kitchen ke sa apea ka kwa voice ka re ye yona ye ke a Mankoko Baby. Ke a leboga napile ke nyaka gore nna le wena re boele morago tabeng ya gago ya go ratana ka bong. Go na le batswadi ba bangwe ba e leng gore gona pele ba tla išegong go na le batswadi ba e leng gore ba bolediša bana ba bona ba bangwe bile ba ba rakile ka gae. Ke eng seo e leng gore o ka se bolela le batswadi gore ba kwešiše maemo a e leng gore bana ba bona ba ikhwetša ba le ka gare ga ona? Ntho ke ileng ka e lemoga Mankoko Baby ke ya gore a ke re ba rena le matimoni ge re ratana le ba bang basadi. And then
ntho e ke e bonang ko gore le rena modimo wa re rata for a fact ya gore we still alive ra tsoga re a phela gore a re modimo wa re rata despite ka mokgwa ka maikutlo a rena a leng ka gona so ntho e ke nyakang go e bolela le batswadi ke gore ba sekebe ba tšatša bana yeah ba be easy ba ba thietse gore go diragalang mo maphelong a bona ge ba šetse ba nyako go change motho wa re nna ke bone ke belega ngwana ngwannyana ke gopole ke belega mošimanyana ka gaka wa ikwešiša e fa ngwana chance gore ngwana le ena a tephelele cause le wena o tepheletse jwa gago bophelo se kwa nyako kgethela ngwana gore a phele bo bofeng bophelo gore ka mokana ga rena re thomo ba happy because of ke pele ba gore ge e tlile mo lefaseng mankokope mo tlisitše ngwana lefaseng yeah a o tlo mo kgethela gore santse ro tsamaya fe direction o swa le malagale ba re nna ke belege ke nyaka gore o be nurse a sanga ka gore ke nyaka o be teacher ke nyaka gore o be nurse swa le tsona dilo tša mohuto tša gore re kgethela bana that's why at the end of the day ngwana o tlo kry-a phile strata ngwana o no tsamaya ma yang gore a ya kgone o kry-a freedom ya gage ya bophelo mara ge le ka tsamaya go mo kwešiša le tlo kgone gore ngwana le tlo mo avoida dilo tse dingata cause ba bangwe ba bolaiwa ko ntle kwa ba reipiwa dilo tse bja ba re o mosadi ke tlo go reipa go bontšhe gore o mosadi ke mosadi mara maikutlo a gage a different a gone mehloko re a swana ka mokana ga rena mara ke maikutlo fela a leng different wa bona se o fetsang go se bolela gona bele ka gore o boletse nnete ebile o le legole le tswang pitšeng ka baka la gore ba phaiwa thithokagang le a bolawa le a sutliwa tšatši ka tšatši ke mokgwa mofe o mokaone wa gore bjale ka ngwana o e leng gore maikutlo a gagwe ke a bong bote a kgone go be batswadi ba gage fase pele gage o batho ba ka ntle o tlo ba kgatlhiša o ba botša a ke re tshwanetse gore thome ka gae pele ba bangwe bana ba itšeela maphelo a bona ka bo bona ka baka la gore o tseba ga botse gore mma ga a ka tseba gore ke ratana le legarebe goba ile lesogana re mma ka goba papa ga a ka tseba gore ke ratana le masogana o mpolaile bolela le ba e leng gore ga ba kgone go bolela le batswadi ba bona ba tshwanetse gore ba ithome kae you just have gore o kry-e motho e leng gore o feela comfortable around yena and then o mmotse ka mokgwa wena o ikwang ka gona okay se nna ke se rileng ke ileng ka bolela le chef wa ka wa sekolong ka mmotse ka mokgwa nna ke ikwang ka gona yeah ka mo fa mahlakore a mabedi a basadi le banna gore ge ke le ka mo ke feela so ge ke le ka mo ke feela so e ka be go normale or go bjang nka ba advisa gore o kry-e motho e leng gore o feela comfortable go bolela le yena okay and o mo hlalosetše and if go ka kgonagala you can take that person gore a yo bolela le batswadi if batswadi a ba tsenege mara gantši nka re bolela le motswadi a gago o go tlišitše lefaseng mo dudiše fase o mo hlalosetše gore nna ke feela so a ka change felo ke sa le nna ngwana gago mara ke maikutlo a leng ka gare fela okay ee sesmibontsong go kara ke bolokegile o bolokegile mako batho ba bantši ba rato ba bona na putso fetso e go e bolela gore o kry-e o le a re ke mosadi ke le around basadi hai wena lerato mane o ratana le bannyana sekoa ke naka ke mosadi ke mosadi a e gore motho o molomong ke mmona gore a ba re ke na le maikutlo for yena aowa because le nna ke na le ditšhomi yeah ke basadi ebile a se bangwe ba nyakelang tšeo ke na le ditšhomi tse le gore ditšhomi ka nnete re kopana tse ditšhomi di kopanelang ka sona okay o nyalaneng goba o nyalwaneng ke mang a nyalang o mongwe ya go nyalwa le go nyalana mankokopebi e tloa go rona ge re le dikgapolo gore re a decide gore okay no what do we do ke re lebelela family e leng gore ba o ka re ba tlo ba le bothata re ka lo thoma ra rena re dula ka mola ba tlo ba re le dula ka moka bjang le sebe la dira so gantši nna I prefer 50-50 okay a gore re se ka re ge re dutse o mongwe ra monna wa ka mo ke nna wena o mosading re basadi ka moka ka baka la gore yone ke na le iputiša gore le e hlatha jwang re basadi ka moka mara a ra understandana okay kore le na le polelo ya lene ya lerato love language ya lene o kwešišang gore ye e ra gore okay ke mo kwešiša ka pela gore wo ke o na le seemo le serithi sela sa bonna le ge le mosadi ba o no amogela like I've been born being a leader so ke rata o leader anywhere I'm a leader mmerekong ke leader kae ke leader le ko ntlong ke leader so ke nyako ba leader le diaparo kone o mo rekela mašheleng a tliša ke mang ka gae ka mokana ga rena ra tliša ke ka mola o boletseng gore ke 50-50 okay ke nyaka gore ke sene le borotho ke re motho a ka reka borotho phela na gne tšhelete o reka borotho wa tseba re kwešiše 50-50 a ke re ra tseba gore ge e le monna le mosadi monna o ntšha magadi a išaga bo mosadi bjale go lena ka 50-50 le dirang o tla le
50 tao a tla le 50 tao la e kopanya e ya kae re iša ga bo o ba o nyaka 50 tao e tla ka reno 50 tao ye nngwe ya ka gapa aga or maybe re kana ra iša ga o i-one o e leng gore ga gabo re a tseba gore a gore go le family teo re ena re nyaka magadi okay ee nna a eno gore family ya ka ke a e providela ba ka sempuše ka taba re lerato re nyaka magadi nga go ya kae a wa bona rose mimi wona šetse o tšela batswadi sephetho a ke ba tšele sephetho mara that's ke ela how o e it is boletseng gore ba tshwanetse ba go dumelele o phele bophelo pelo bja gago. baka ee a ke go kwele o gona go dikgokaganya tša leago social media o gona mo e ke leng gore gona batho mo ba ka kgona social go latela media ke gona Facebook TikTok ya bo ba go di-Twitter ke gona latela mo ba ke go šala sona. morago bjalo ka mimi lerato goba wa ka okay ya ke nna wa ka ge re kgwetša ba re waka ra tseba re ke osmimi ke a semimi ke wa ka ke wena What- mamang ke nna wa ka okay wa ka go dikgokaganya tša leago nna- ka moka ke mo e leng gore re tlo go kgwetša gone ke nna wa ka ke mo tlang kgwetsang gona mara Facebook ke nna mimi madutlela osmimi because Facebook ke irietse gore a ke re batho ba bangwe re sa le bona nagale re tsebana gale o ka nyaka ka ina le o ntse bago o tlo kgonong kgwetsa o le lona ba go kgwetša ka lerato goba mimi ee e fela waka ke lone le leng gore wa le šomiša ke lona le gore ke a le šomiša waka ke kgopela gore tswele pele ka tsotlhe tse e leng gore wa di dira bophelong lerato la gago le motho wa gago le gole le tshwarane ka yona tsela eo Ee. ke rata ka mokgwa e leng gore o kwiša gabotse gore nke re tlhatlheng le batho ba e leng gore a ba kwešiše gore ba kwang re se ka ba Ee, re se ka ra ba ge a ahlo- a bolela se le ke ra wena ahlolana. motheletše o se ka mo atlhola ee atlhe bathong matlatse le matlhogono le go wena ke a leboga o nyale o re Mme bitse lenyalong ke tlo le mema ke a go leboga ke a go leboga o semankoko baby okay ke ena lerato ke osmimi wa ga madutlela ke kgarebe ya go tša ke kua moganyaka o mo kweeletša gago le maemo ka moka leng gore o fetile ka gare ga ona le tše e leng gore ba ditlhotlho tše e leng gore ba na le go fela ba ditshoga ka baka la gore ba phaiwa thito ka kgang ba bolawa bjalo le bjalo e fela o boletše ya gagwe taba o ekwele go taba ya ka le mankoko baby ke ka mokgwa e leng gore re fitlha mafelelong ka gona go fitlhela re kopana gapela botlhanong le letlang ye ke thobele fm re mošate wa tsebo le boithabišo thata